twakutangirira iburiyo natureba aha Tayari West TV ntukukunda mnonga yebare okutwegita haga majingo nanoguma noreba Tayari West TV obwire bwona Onesmus turyabwe kandi turyo mu district ya Kagadi aha no mu office ya chairman wa district ya Kagadi wekitinisa tumusime Erigadi menu nitwenda kutera tochi omunshonga zitari zimwe na zimwe ziri kwata hari district yaza kumara already yamara kwezi na nebiro etine speaker akaruka kakariya ko kuterwa bitukagera mu buzibazibu tubatunga speaker no kusyana hati konga chairman naza kututerera mutochi enshongezi zemerire zita ekimanyisa ki district okisyo bwira bwona etine speaker ezindi zona believe ngo ziriyo nizikora emirimo yazo bine ba speaker kansoni zikora konka egi district ya Kagadi tayine speaker hamwe na Kikube wonke cya Kikube cyo ncetegerezibwa chairman waba kaya afiye bari kutunga chairman ndijo kandi hati nubwe baherize ku mutunga mane reka chairman wa Kagadi district western side gada tuterera mutochi enshongezi ziri zitaturire na bishop yabigambaho butaba na speaker chairman ndamusyaho ari kutureba ha Tayari rero kandi tuterera mutocho mu nshonga za district speaker bwa district age kale umwami Onesmus amazina ganjye ndi tumusime Erigadi kandi ndi chairman wa district ya Kagadi LC5 abakutureba nabatulirize mubale kukunda Tayari West mubale kandi namukuru Onesmus bale ku Tayari yes na turiyo ntugamba nshongeza za district speaker obwire bwa agenda district tayine speaker obuzibu buri nkahi kandi ekiriyo nikireka nkahi district kale babara mu Onesmus abantu murakimanya ngo biro 22 byo kwa katanu niwe twarahire ekiro cyo kurahira kibaga kirimo activities nyingi actually twaraga kekiro cyo kubanza kufuna kanso era tugitwaraga nka kanso rero habaga harimo kutera karuka speaker kurahira hamwe no ku executive hamwe na committees akuba ebyo nibyo birakora kanso successfully tukarahira kutwamara kurahira tukaba twine akaruka speaker nibo kakari the next on agenda ukuba ebindi byona by procedure n'ingenderwa yitu erereka ngo mushime kwanza matera karuka speaker then chief magistrate yamara kumurahiza then abone ku presiding over ningashi aleverere akaruruka deputy speaker hamwe of course also presides over executive appointment no kujigumya through council then tuongere terakaruka committee members akuba ibihanda byona biri mu council byona bine committees kandi batwine chairpersons bashatu then ba councillors tuba temu bicuye kabishatu ya committees ezompa so kiramanyisa ngo kutwalemere kuturusa akaruka speaker kiramanyisa ngo ebindi byo actually tukujya ngo tutune speaker kusha konka tutune speaker tutune executive kandi tutune committees so ni hotuli okay ebiro byo kutera karuru endwabi yebonjire yo kaza kutegwe birenge what happened in fact akagira habiro byo kutera karuru umurebi wa Tayari West TV akainze kumenya akaboki akowa tiza anabnumu saka mustanzi kureba mutara koma speak oza tabandi aheru balebuza akaboki so akaboki ikintu cy'abantu bashimye ko baramanya tukija twatwine candidates babiri twazo mu Karuru na indi mutezi wa Karuru tine ba councillors nkaga na batanu nanye twabankaga na mukaga mu ba councillors hakaba tubuzireho umuntu wo mune wata izire kutera Karuru
akuba kabarwire akafuna accident one time. So tukaba turi 65 kutwakira obururu ekyabireho tihagira omuntu warayizinga 50% akuba speaker kuza kugira ngo bakukire ngo speaker shime kuba oine 5% no kugaruka iguru. So omukuru Jamada Magezi Francis akafuna 49%. So yalemwa kwisa obururu wa percent 15. And habaho obururu butano bwafu obutano kandi baragira ngo percentage shime kubera korwa obururu obutirwe bwena obwafa no bukire bwena barabugita ngo rundi gumwe. So kutwagise obururu bubiro bwa Jamada bwafire hamwe na Semuga Vincent bwafire hati habura muntu no wahisa 50%. Now ekyabiraho akaba ari enjura kandi habo kugira ngo umukoro gukaguri open gukawuri gw'abantu bingi haba akavuyo mu manye excitement yakaruru. Then unfortunately ningashe cyo mugisha mubi chief magistrate yaba ari kuza kurahiza abaka kumiro cyamwisa ngo akayino bwire buke kandi ine kuba araza gundi mukoro kakumira. So ali ngona alikorera hagwire. So ko yarebe hali akavuyo hali hinjura kandi ine no gundi mukoro yacwamu postponing ninga shikongeza yebiro kandi yabitaho hali akuba kakuza mu live yagambe 2011 nibwo araze kuboneka tukabasagaruka mu karuru konke cyo mugisha mubi omwe abantu bamwe bari mu karuru yagira ko mu rugunya uko yagizire either abantu bamuhiremo amagezi yaza mu koti bateko interim injunction niko kwemereza akaruru kuterwa nikwe tubanze twaza mu koti tubure byarugamo hakubawa akagira ngo akarukeye uburumu bubaze mutubikire warajya akarukeye kagakozere ki kayikire. Yes. So ikuna mukaga twaza mu koti tukaturamanya ngo imikira arugeyo umuramuzi yatu 2025. So 2025 nishakana kandi cyo mugisha mubi nimwe abamahurire murakimanya ngo mu kurebe barere kutambura eri kwereka ngo ba chief magistrate hamwe na ba registrar mu koti bali kuza mu workshop yaje kumale ezaje kuba cya 5 2006. So cyamisa ngo chance nyingi nabwo siri mushanga tigura akore kitigura ahuriro. Yes. Okay. So ekikiriyo nkiteganya sachita district twamara kurebe byona akavuya ka of course nka government yemeko ine system in executive in legislature tukwe abo nabo ba councillors. Of course now executive ni nyendeho nyenga out of the 5 people kuchime ko trashita mu deck ningashi mu executive. Yes. So cyamisa ngo buri workshop buri mukoro gwena buri muri gwena ero monitoring ninyeshime kwanda korashi ndatambura nyenga kuza kujya nabasa kwika buri muri gwena gukorwa muri district. Of course oramanyisho kigumire. Ekindi cyamisa ngo no hobaho kizibu ekirashwaki. For example ngati turi mu crisis ya Ebola kanso hariho eshimi kubera shitama umwe kora byose ndikazinga twafuna sente zo kujya ngo zikore mu mirimo ya Ebola. Cyamisa ngo kanso tekozesi kanso tero hirwariro alo hospital management board nayo teri function akuba abantu bashata bali ha board hati ni ba cancer. Cyamisa ngo swearinga in you sees ningashi oraleka kuba member wa board and which akali mu chairperson. So cyamisa ngo board jiteka basa kugarukaho
kasinga turaba tutine council akuba nshimye kwanda barajya mu executive yamara kubarabye kajya ngo abane n'abantu batufu then tukabarabya mu council then tukabaha appointments so cyamesa n'igwari naryo ritarikora habwe shongeje and of course nshimye kwatana monitoringa projects ezikozirwe muri financial aturikirozinga nabyo tibikozirwe fully tukagezaho konko of course ari mu gaps ezikoze ezisigiremo and of course ekibi munonga no kugira ngo financial kuza kutandika so hagataha twatali so busy konka of course kasinga financial yaratandika twine kuba baratsinzira sente zemishara so nebindi na za projects so zisende tenga kuba approved by the council. Iyo bari munonga chairman ogo ni chairman tumsimeri gadi omusya wakaga district abwatameje iturume 2026 okuze 2023 yana tuterera mutocho mu nshonga za district speaker nkoko wabihurira district taine speaker na executive yona nangwe cyabamo ko yakigamba babire batakukifaho konga nshonga nkoro mwenu ebindi nabyo tujya kutunga kandi akire tuganire nawe ikiganiro cyangoho kiri kukira hali eki okongera ubundi kutera tocho mu nshonga zinde tutagamba herizoba yundo Onesimus tugihabwe iyo barogumanore batayari we Steve no kuratiriza program zitu kandi nitukunda mnonga agira